Namfuda, Hector Toshalage, Government Toshalage, Delina Hybatabokse, Adum Toholage, Hybis, the Inatrosi, my bin Mam, so is it. This is Zen strike Toriba, Imam Lambida talked to Womatam, Soiba, Satra Soiba, Masoy Mam Sigi, responsibility in a Sigi Langas and Oiga never. Moina, Satawale, Moina Hana, Zen strike talking in the Satrika, Tang trying to the Satrika, Tom to the Satrika, Tram read the Satrika, Maduki put it later, every issue could be say, labor elected members sings now pressure beating it about the Wongam, the Makoi Wakan Kamam, the Muibraiba. Gumdre has to time Maduna, Namandi, Delina Kai Harakani, Amisana Kai Harakani, I could the pressure beat the Sapaya there. Aduna, Sagi Moin High the Sar, I could a lightning manate, Miam Sina the pressure beat, I Moi the Yaw driver. They have already lost themselves. Mosi Miami, me who names the Yaw driver now. Nasi Soiba, Nariba, among Mayam, since you responsibilities there. Nasi label like us in Ubum Toeva. Adu Moina, Matamsana, load over the Gil Ubum Toi, Adu Amushu, cabinet me pum pumdri say. Masina Takudi, Miam issues, Moy, Line and Lowy, Moina Ushade, Aduga Masing, Hakagi Lotion, never Toguni, Highway Wafum Dunena, I couldn't low way, Aduga Makoina Hayang, Chalamatam the Su, Masin Mayashing na. Haji akui assembly the su masi resolution logre aduga masi haji giving in su logdana makoi na saliba se phai amronda haji salabani na tawdabu masi se akoina yamna puksin sengna yamna thamoi sengna miyam gi voice go loina na safam thoi simna khaki tawdaya dabagi ama tawdaya dabagi mayam the face having gi oina illaga sapagi mongna tawbusina kayu mohong amta laoeba maramdi haji laiba fimam sida Manipuri film says that Amukana Satiningai Wadi, Hazik demographic invasion Tore, Manipuri labor 60,000 population do relief came the lay and high Mayumakai Maitado creme, especially for Maite community. Tapak Tadi labor cookie singi yum mayam sing se, Moy Adum police Nangai Kolik Hermai Chasu, Hazik Magi yum structure Kay Loimaglaga, Hazigamena Muk, policing Tam the Kakao Greva. Adum Sasampu Tadi, Yum Lissing Mari Manga and a labor Yum do Pura Lampa or Lakanda. Pull up a quick Takaya ethnic cleansing to Robne. So some put Natana Torbunda, Ikoda, Aduga, Moreda, Labor, Akoy Mayams into the Yumdu, Amata lating the Karai the Yunko Tido, Karai the Miko Tido Nova. Aduna Masi labor Tanzasida. Kayumba, labor films the census Tita, the high Mapam since the Mito, the Amtata, the Haramina, Ahan with the Lan Taunale, Anishu the Lam Kaidoe, Marishu Boda, Armishing Namitation, the Koshella Tame, Aduga Mangashu Boda, census Torgamasi, legitimized Toga, Manipur says, Singilam, Tata, Kitan Tonga, Tanzasida, Maitation Tade, Makoya Tonga, separate entity, Nina, Highway Ananabu, the census say, Totamayadi Haidana, Government of Indiana, Tashalapa, Potamaneva, Aduna Masi. Yam Chowna register Wamachangi, Hibase, Manipur Miamna, Yam Kana indicate the shorting that has a show already. Labeling Axina, Togodo, Todabase, Masigi, Yam strongly condemned Towi, Adugama Delina, Yaka Yenga, Tobigano, Aduga Matamsana, Tabak Towu, Adu Toragadi, Madu, my pang, Tabak Towu, face having you in a Tobigano Hibo from there. I think in fact, like do see indigenous people, Dani, Aduga Nagasing the Quadi Shokadoini, Ate, my tasting, my am Shokani Habidi. Gasai Nagasing Ahan Bada 1960 to the 1 lem, but the Tarale, but the Amale, Masina, Hosik 13 by 7 Monda, Aquina Lakota Agadi, Hosik labor base, Lakta, the Shokadoisha, Nagasing the Am Shokani Habishima, Nagasing to Kamba Masangi, Akoi Loma coming the Wamsangi Nata Vidanga Sagi, high sense of delimitation to Voda, Solokadoishi Mogi Sydney Fuka labor, set target and about imitation at Tawina, Sandokula Gadi, Madu Sandoning the Itare. Masi imitation or labor Kudimona Lauri. Manipur Gilaiba, I yellow missing Mam Sing Sigi, my structure to guide and avoid the Toguni Habisigi, trust in my Hoylamina Machangi. Sisma making Hydro Matung Dangasai, I could now, Nasai representation report of Masapase, assembly must be BJP, you in a Salira, government, you in a Salira, Habisigianta, the Purum Lay, cabinet of Humdre, at the Saliba, as I give a case, Emily Nateko, Adu Laiba, Palguni, Sapamni Sikanda, Sapam Ragumani, Adu Ibumza Makushi, government the Yabunati from Meli Moshi Emelini. At the government representatives of Kaida, Deputy Minister Ani Lady, Adushu, I could sing the Labour constituency, Cavalere, Aduga. Minister Mangasi Manunda, Minister Littoraga, Chapagi values a Malayba, Aduki Posu Oideva. Adamasina Tai saying as I am a serious Oidaba, Yamna concern Oidaba, Portamani, Deputy Minister Littore,
natra home minister litore chief minister litore hai da di madugi value sama leine mam chief minister ga home minister ngangna bugi wadu ga MLA ma ga home minister ngangna bugi wagi khena bam su leiba sisima government yam ses oi de duma tai ani subada leiba se moi political party mo khoina khatang ngamaro hai ga political party mayam ge oiba mifam ma ko ga all political party gi kaura chanabi ma le me ma matamda adu handaki BJP na lito lenga sina all political party ki mitmiyom je pura thupsan gre mo na kaim leitre mandi makhoi na phau shaling bagi akhoi Modi da natra Amit Shah da akhoi na ngami na uning bagi posna all political party ki culture sima leitre haji ko busu leitre handaki leiba lenga sina amuka ko gi na tai mamang da di ko di hai ko adu handaki ena si matang no all political party ki ko di kai no hai bi sima I thamningi adu ga ahum se wada ngasai ya marui point da ngasai ka samnung ken de MLA gi matang na phajada wai haidi mo insensitive oiba khara panel anina habira ni ai so mo tha thamning si matang sida ngasai ID independent ni na tagana akhoi BJP timda yaw dongni yengudong ni haibase yamna masi yam insensitive oiba aduga responsibility longing daba mayam ta yaw haibase yawning ba aduga amuksu thado ga ID BJP nati namsu uning ba adu power to the BJP manung to dum lening ba haibagi miyam da ngasai kai haita yamna vested interest ki mong da wafam ni haina si nisikan da gi pose lowi aduga masi gi pose high statement se ka samnungi praja sina kasu nungai bu oiroeba ngasi akoina lamda koina sada yengwa tamda ngasi hawu mara ki apun ba imaya paibi gi lupker mayam ima mayam pulaga hawu mara ta salliba mayam sina lawdan nang si chakno adu tawguno akoi gi leiba sense manipur kan na bagi lawriba elang lakai da leiba mi mayam amala thoga lawriba aduga tonga tonga ba hawu mara ta dei ka samthong da ya ganoda law adu da na masi mapam pam da sigi sekon gi area da lakuma tamda aibon akoina lakwa da koi media gi ni panel lakone harga khama ga wari salan sanaga laise acha movement amaka gi sentiment amaka leibado madu even sri nisikanta na mai ka samnu gi praja da natra miyang sibusu miyang gi mo silaga saline mai visit to simna ka gi ka samnu gi sapna teba adu miyang gi oiba sentiment du su wana violate tawre sentiment khangna tawdre ka samnu gi oina su tawdre haibna lowi aduga sumaina mohta akhoi gi firm resolution ama lawna bagi mami du su handak tade ada government gi leiba official singna masi tawam thoi athu matamda moi lehori singse phamina kanda madu ware miyam gi wai ta kanda cabinet decision singba lawra kanda madu gi potu da tawam thoi haibasima thamningi aduga makhoi home minister na leiba any protest over kanda satra singda ima singda makhoi na asan na force tori base masi tawganu haibase masi home minister su masi gi matangda haibam thoe na khali aduga loile na ngasagi khwaidagi maru oiba pose hauzik leiba aikhoi gi leiba pose lan gi film manung seisda hazigi film se census tawbase sunya yade tawbam thok te aduga masi gi namfu da tawhi taragadi aikhoi gi leiba demographic invasion pose thokidoini akoida systematic oira kadoini haibu posi leibanina even akoina NRC tawni harasu amusu government na rule lama thoen khalaseba NRC gi pose hawani process tawni update tawni haigasu free movement leitana kamain tawdoino ba the main oiba akoi core issue di manipur se constitutional collapse oiraga police mayam singe mafam da satpa ya da leiba rule of law leitriba se NRC tawno gi process tawrasu magi systematic do state ta kadai satoino haiba aduna NRC bu tawrasu census bu tawrasu main oinabadi manipur se rule of law lanmam sangi normal si lanmam sangi constitution mandate lanmam sangi Oza Rojesh kuigi oja abun maina hojik thambire ba 1990 da changakpa mina vote lepada kasalakpa se si yamna kiningai si it's a big threat ne boza simakna nakalamrom da khoina yengurakkanda High base quicky Barmarom, the kitchen, Ibase, quicky the borders pura porous oraga, Kada dana later. Adagi Bodanga aga lady ba quicky Assam rifle sings issue, Chenzala iba me sing sigi, Adum Makoi in a support oraga later. Aduduna amuk Hana. See the 1951 the base year oraga 1951 game among the Changakiba sing CD. Makoisi Aikoigi ini yellow mini haiduini are hide. Adubu Hari was in a calamarum, Damu Ying se was 1951 the lady bum Makoi sings in a Ayaba Pidana Makoiga di cultural trait manarineba
चक्चा याइथक फिजे चक्चा मानरीबनिना मी मना बॉर्डर लांझलगा चंगपदा मखोइगा कल्चरल ट्रेट मानबनिना मखोइगी अयाबा यावदना मखोइगी विजडम यावदना 1951 की ममांगदा लेरंब मीना अदुगी मतुंगदा चंगपा मीसे मखोइगी अयाबा यावदना चंगपा हाइबसे ओजा ओइथोक्तेबा अदुसु अदुमाइन तौदना अखोइगी डेमोग्राफिक से इम्बैलेंस ओइरेइनेबा unrecognized village sing masing hengala ineba sina tapadi 1951 sida leiramba sing sisu adum cultural trait manabanina they still support anoba changapa sing se cultural trait manabanina makhoi su adum support tawri haibane boza support tawdragadi makhoi gi wisdom yaudana inong nong na changpa mi mana kamaina khundaraga khun sandogpa ngamakaduino Sisu achauba course amakhatneba adubu hana leiramba 1951 gi mamangi mayam sidi akoina masidi base year si nga aga leirabanina adumapu marandi makhoi gi su yaude habadi yaroibana kalamari romda yengoba matamda porous border phana oigera oisano aduga amuk akoi gi ngasai gi politicians singsina mu vote bank gi damakta khalakanda ngasai gi vote power high sidi ba number game da leibanina vote bank ki damakta khalakanda ngasai challoidaba electoral roll da chandhangiba piroidaba aadhar card pi second class citizen oina thamgiba singse adum political power da yauksalapagi issue ne banga si laiba myamse sigi matang da Seram Rojesh ki oiba assessment point of view se kamai thambining yoja yamna haki hangiba wang sidang sagi 1951 gi mamang da leimba akoi leiba people of manipur hai tare aduga makhoi sing tugi ayaba yaudana makhoi ne support tawdana kamdong na sang ka doino haiba wang si adu mayam loi hangna poni aduga masi akoi sai community ama khati wafam natabida akoi gi leiba laingak si consistently 1951 dagi magna tawum thopa thok me am torokti haibu de khoi loina khange adu main oina khwadi hanan ba political blunder haibu targadi 1949 da manipur si loksal le harakanda 1949 gi mamang da lejeram ba khoi gi manipur gi foreigner exit and entry pass and exit pass number leram madu hek manipur si loksal matung da ngasagi ina loksal ba hai si technically mokoina tam da government of india gi official record ta manipur was taken over ana haibani ko adu manipur si loksal le haibagi pot tu gi matung da akhoi haziki exit and entry haiga akhoi da manipur foreign office na lei haiba foreign office na akhoi mapandagi lakpa mi singsi register tawraga phajana lei aduga maigi sakhibasu akhoi pass pi adu lakpasu pi ko adu da natana manipur da import tawrpose akhoi matamdugi record ta akhoi sallabaga biriga se import tawre na hai ko aduga manipur de export si ching mayam ama tawin hai aduga akhoi manipur da kari maporam te import tawko leite sumna khaki biriga matamduda akhoi sallabasiga import tawre hai ko aduga adudana saigi post systematically aduna even Burma dagi lakpo egera Bengal de lakpo egera Indian population egera matamduda even koi some record Mahatma Gandhi bokta lake haiba matamda pass pi de khote haibagi report ma ma leiri haiba athadi manipur se masagi system mamagi makhada laibasi fazana recognize tawrakanda even akoi mapande lakpa akoi Nepali singsi Kanglatombi da around 28 families kumba sorry 128 families khak thona ayaba pirakana lehengi kan haiba aduna tai ji akoi da sanga iba singse loinba akoi da record lay maintain tawi akoi gi system ama laibasi Bharat na lokshala matung da ihan hana matamdugi Amar Singh akoi gi my commissioners na haiba order mana masigi pose exit and entry foreign office muthale aduna madugi on notice su hojikti Bharat Macha Singh se Manipur se Indian oirabanina Indian Singh se foreigner na trip se lalani haiga adugi mieng du da haiba pose muthat paneba muthalakwa matung dragi matamdura sauna 5 lakhs kuma population lay adu akoi gi 19 akoi na section ya 1901 da ina 1951 phok da
mikok thiba gi chai tara thiba samna ha 1901 1911 1921 31 41 sigi mikok thiba gi akoi population growth se akoi amukta da lising lakh samna lising yang khayo yaude approximately 25,000 to 40,000 gi maya da dum hele amuna 22,000 amuna 25,000 smaina layeba adu very amtina akoi alarming oiba mong da 1951 da haiba akoi gi foreign office muthala matung da gi di yan hana 1950 to 61 gi population thiba kana myoi lakh nipan yowe haidi lising kun helamaduna lakh hum da jam baklong tawgre ko 51 1951 to 61 da 61 to 71 sida amuk 8 lakh to da gi 12 lakh yogre 4 lakh maya yogre adu maina 1961 71 81 91 2001 11 I was lakh ahum haidra akoi population se asukimatic jump tawgre maduna taidi even Nepal gi oiba case di India ga Nepal ga mari leina bina Nepal sing se moji foreigner in a treat tawguno moji every India the free in a sangalu haibigi adugi posi manipur da su sangal lakreba aduna ngasagi lakh ahum hengala ko missing sigi manung seis da akoi manipur da hauzik 28 lakhs ne hai se sigi manung da su approximately 7-8 lakhs di mapani mioi ne na dum hai na leirabane si se aduna sigi podama leire aduga ngasai hai pos aina hajening di mase akoi community based na mai religion manaba culture manaba mai linguistic manaba adugi matungina pusanaba honabagi system leiraga su main oina systematic failure oi di state sineba state ki government adu state ki machinery adu state ki whole functioning mayam sings na failure podagi maroi na khoi 1980 sta suga skoka tawum matam dur su ngasai 1951 beser oiraga khando on haibu madur su kaim tawgi deba aduna government se adu su tawgi de adu matung da su 1950 1994 95 da su kanna satra em sugi movement tawu matam dur su tawni haiga tawgi de aduna marak sida akhoi gi miyam se akhoi population se ngasai tawde haiga su issue di leptaba amuna armed forces special power ki militarization gi rape ki koi army na otpan naiba adugi mayam issue do amuk lei da miyam se civil society sing issue amata issue da focus oina sida tawbangam da amukna manomai amukta adugi amukna fair encounter gi akoi gi miyam se koi population adum akoi si iselama da lakhiba potuna ngasai civil society issue akoi consistently high issue sida akoi adum hanjana tawbangam da bagi fibam lei basu lei adu state ki oina di government ki oina di tawragi ba wafam sing adu mek sing na masi tawgodong ni haibase masi tawbagi failure oi besina akoi na masi ge haiba porsi tholki bani haina lobu yai hauzik laiba poti akoi na NRC gi sugi matang se ista handakta makoi parliament gi home ministry gi report amana member of parliament Dr. Bimol akoi jamna mana hangbo hangoi pakhum da akoi gi foreigner khandok ko se masi foreigner ek matungina akoi labor state government na sabsana akoi central government labor dumaina makoina khandok pangamagi power layena haire state na adoi tadi state na consistently sigi thabok tawdrise tawnabagi wakhan khandrise karigino haibase akoi yam hangba change aduga jimdang nariba Mizoram guest tasu makoina NRC sanaba nateba adubu haziki langi manung saisda Mizoram akoi iban moi chin kuki Makoigi community the same family ni hagasu ladaki last 1 year says the kayam yamna Burma dagi foreigner refugees sing sanga khre haibase chawrana 50,000 henna moi register to recognize to moi the pass moi the receipt ama pira kanda moi si mafam sana phajana support to holaga leheleba that means even NRC is another about the high state government na labor foreigner sing se phajana systematically recognize to gi ayaba pibu thabak tawragasu manipur di madugi post leite aduna manipur gi official record mamangi langi mamangda akoina akoigi kanoda yenge to around 2000 muktani moi identify tawgrise adusu moi village ta moi gi leiba designated moi home da layu habi yade moi village ta leine moi noina control taweba aduna leide post akoi dadi ngasagi narco terrorism gi podama yawpa aduga masagi main se lakdo si mito mayam singsna hen jala kana khoi da problem ma lai si kai no haiba kanda ase armed militant kangbu sing kuki armed groups me am inda go mena yokhalaga toro piraga pasha piraga thangulai bagi sigi policy sina su masida complexity ma thon bagi pot amane aduna hazikti government na madugi process khandok na bagi process horok matam Manipur population commission semga tanama to lakuma tam duda state ki functionary se thugaira kanda
masagi laiba pose continue to honabagi process so hajik lam thoga khandokna leirisneba aduna main oina sigi laiba pose aikoina systematically masigi process da government na adu ministry of affairs na sangai basing sesu makoina mamang da muksu magi tongana haidog information kha da mi myam sangi habi paw leikhre ko aduna hajibokta aikoina sangi ba missing se chaurangna missing kaya no habi do khangdabani na adu mizoram da lising yankai changa ga manipur da lising ani leibagi maram leite mamdi kaino hai kanda border same ni sangwa chapmanai adu manipur da na freely oina tawini administration leitrini aduna sai khulai mayam amasu import taw ibinina sigi posi leibinina akhoi manipur sina hena chawa problem ma lei haiba wafam se ai thamninge si hayo matung da haje akhoi na laktoina manipur na hajik loi khange census taw yade aduga census tawdringai da NRC taw haibasi akhoi movement oina hana dagi movement mayam tawna labani adubu ngasi khak akhoi manipur government na hasama haibra Sri K Sarak Falguni Sapam Nisikanta Sapam Yom Sa Mako MLA Marina Sally Haise Sally Haise Manung the Moy cabinet decision Laura Brava Moy cabinet decision Laura Bra cabinet Masigi Ena Sigi Posit Tau Sigi Posit Tau Aduga Masi Tau Haiba Amata Loudana Yamna casual over Mong Dang Haki Tau Yanaba Mong the Makoi Chalure Haibasi Makoina Taudo Itali Kadawagi General Strike to Holinova Hana Akoi government Manipur Population Commission Handa Numini convention tawre convention to the Manipur Miamna whole section of the society na NRC Tawdana census Tawda Akoi demographic the home lakani high was in Madu wipe to the Tagre Tarawatu Numitarani Sikadole gave Adut Lahemetana Numimi training Tantra Tiki Potomo Shoina Taweva High the Namfuda Hector Tausalage government Tausalage Delina Hybatabokse Adum Taholage High was the Inatromasi my bin Mam Shoisha Zen strike tawriba imam mayam na lambi da thokta tawu matam da soiba satra soiba ama soiba mayam sigi responsibility de ngasi gi lenga sin oige da neba moina sat tawu le gadi moina hana general strike taw ding na satri ga tang trying to de satri ga tom de satri ga tramri de satri ga madu gi poti leitrabani na every issue khudi mokse leiba elected members singsna pressure pi ding thabak taw ngam dradi makoi wakhan khan ngam daba miyoi braiba ngam dre habisu tai maduna ne maramdi delhi na kai hayakani amisana kai hayakani akhoi di pressure pi de sat pa yade aduna sagi moina hai de sir akhoi na lakning manate miyam sina khoi de pressure pi ra moi di yaw dreba they have already lost themselves moi si miyam gi mihu ne habsi yaw drabani na ngasi gi soiba nariba ama mayam sing gi responsibility se ngasi gi leiba lenga sin oibam thoeba adu moina matam sana lawdobadagi oibam thoi adu amukshu cabinet mifam famdri se masina takudi miyam gi issue se moi line lawi moina usade aduga masi nghaktagi lotion na tawbuni haibigi wafam dune na aikoina lawi ai aduga makoina hayeng chalaba matam dasu masin mayek singna haji akoi assembly dasu masi resolution logre aduga masi haji cabinet dasu lawduna makoina salibase phai amomda haji chalabani na tawbudabu masi se aikoina yamna puksin singna yamna thamoi singna miyam gi voice golone na sarfam thoi simna khaki tawdaya dabagi ama tawdaya dabagi mayam da face saving gi oina illaga satpagi mongna tawbusina kayu mohong amta laoeba maramdi hajik laiba fimam sida Manipur ki film says da amukena sathiningai oedi hajik demographic invasion tawre Manipur ki leiba 60,000 population do relief camp da leire na hai mayum makai mai thadokre especially for Maitai community tampak tadi leiba kuki singi yum mayam singse moi adum police na ngai kholi khar mai cha su hajik mai gi yum structure kai loi magla ga hajik ga mena amuk police sing thamna ka ko hogreba adum sasam pudadi yum lising mari manga hena leiba yum do pura lampa ola lakanda pulap akhoi takhai ra kana ethnic cleansing to grobne Chosampur da natana torbung da ikau da aduga ka akhoi more da leiba akhoi gi mayam sing du yum du amata leitri da kadai da yung kok thi doi do kadai da mi kok thi doi no ba aduna masi leiba tanza sida kayumba leiba phim sida census thi ta ga di haiba mafam sing sida mito amta ta de hairamina ahan bada lan tauna le ani shuda lam khaidoe mari shubada army sing na maitai sing ko sel laga thamme aduga manga shubada census tawraga masi legitimize tawraga manipur se singi lam ta daga khitang tongai bata jasida maitai se ta de makoi tonga ba separate entity ne na haiba yana na bagi dong census se tawtaba yadi haidana government of India na taksalakwa
पोट अमनेबा अदुना मसी से याम चाउना रेजिस्टर वा चंगी हाइबसे मणिपुर मियामना याम कना इन निगे द शोक्ट्रिंगे द हजिक से शोबनी ऑलरेडी लेइबा लेंगाक्सिना तौगदबदो तौदबसे मसिगी याम स्ट्रांगली कंडेम तौई अदुगा दिल्लीना याका येंगा तौबिगनो अदुगा मतम चाना थबक तौबियु अदु तौरगदी मदु माइ पांगना थबक तौबियु फेस सेविंग ओइना तौबिगनो हाइबो वफमसे अहानबगी ओइना आई सी मतंग थमजनी Okay, thank you very much, Secretary Oza. Ita sustain lakchani si Oza Rojesh koi census ne delimitation ne census ne NRC ne delimitation ne si ahum se interrelated to one another ni ahum se mari samnari ne ba haidi NRC tawdragadi census tawwa yadaba census si da amuk depend tawraga amuk delimitation se amuk tawba अदुई बतारगदी हजिक्सी census नमदना पांगथोकी बतारगदी ngasai delimitation da akhoi sit mangakpagi wafamsineba habide sit mangakpase maitaina CM oidadi yade habadi leiteba ko hojiksi ngasai gi 1971 gi census ki matung ina akhoi masida sit ahambada akhoi ngasai gi 1967 gi da union territory oiringai da 30 seat sida ST ki mapan si manung da cookie ja makhakta ne ba leigrise nagana nipane boza leigrise adui batagadi sit humpu lakpa 1971 gi sit humpu lakpa matamda trampan amadi reserve oigre SC amada adagi schedule caste na ama leigre aduga 40 mana unreserved habadi koi sumain tawdana leigre boza sumaina leiriba phibam sida amaga se hariba NRC ne census ne delimitation ne si loima interrelated to one another oibani na oza number 1 darkar oiri si the most important is NRC sineba si sina sil chungoi oidune bangak thokadoine ba peino kanda magi aseng bona fight che kana no se khandokadoine ba ado aseng bona fight se khandoktana ngasi electoral census tawsalakanda electoral roll da yausan gi badagi vote thada badagi number game da karak padagi ngasi thokla iba pot se issue se number game du dagi natraba census du da yawre electoral roll da yawre adugi vote thada re vote kare moina suspension of operation da shu tong na tam da makoina shu da lai ba ground rule loin thoga ya kan da makoi gi nomai jingdon da dum tawra kan da bot nam da na kare swain taw da lai gre dui tardi matam ma da cookie se ama khak lai ram bado oza ngasi kaya lai kaya shure se dum khanga ba natro adui tardi delimitation tawra da sit mang da bada maitaina CM oida yade haiba natte haiba koida miyam da akoina lana prachar tawbagi nateba indigenous people do na CM ozari sangna CM oiba matam da kana kari haigi ge babu alimudin CM oiba matam da koi kari haigi ge kem haide ba but khwaidagi marudi indigenous people foreigner amana political power da changjal agadi leibak se kari oigadage habadune ba second class Sikkim da second class citizen amana bol le pa yade lam leiba yade government employee to oiba bo yade ba adui tardi thangnari ba manipur sida ngasi political power da akhoi in akhoi foreigner bana changchal pata agadi oja leibak se kari oini oiba nate oiri ne hoji si oire habje khangdana leiraba se adum leiriba lenga paiba da yori ba singje makhoi vote bank yenga kanda makhoi ngasagi number game da vote karakpagi BJP ga kainoga gi sigi sida adum national party ani sina sanabal lila sida akhoi singa sidi akhoi gi indigenous people sidi look toreba adi beta agadi leiri ba phibam sida akhoi se pressure group sing sidang haiban khatang natana lenga hogi tongan ba leiri ba khoi gi unreserved ke khoi gi 40 hoine leiri ba sing sida NRC support tawda ba gaida akhoi vote piro haibagi campaign amasu changbaje mathau tabra na khalleba sigi campaign singa sai oza me bon haiduneba mai magi kaino sida kebe ka ACC gi MLA du gi marum da leiba singdi oza moi di kana ba mayam phangim ni ne adu su yaw ro oeba adu si hayang mang ba matam da di pumang mang duineba
ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JFD ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟ ꯆꯍꯨꯝꯒ ꯇꯔꯥꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯖꯔꯦꯕꯀꯣ still now also we have time ko need awareness akhoi khudingmangna aigi responsibility ne khalakanda NRC census delimitation se makhoi ahum se tu na chamina doini ama kai gi bada loimak choi doini haba se oja khoina yang khangdana haijaba nate khangdaba kaya ama leiramaga su aigi responsibility se lawina ba mathau tai habagi wafam je aigi mai kai degi su thamjari oja gi kai haini point of view se oja kari supplement tau bini sigi matang sida ngasai census si taw matung da census na base taw mai delimitation taw matam da ngasai kai ka do hong ko do mayam sing si ngasai haibu do sing bo di khwai digi impact lai doi si indigenous people dani aduga naga sing da khwai digi shock doi ni atai maitei sing si mai mayam shock ni haibu di ngasai ku naga sing ahan ba da 1962 da 1 le ma dagi tara le ma da amal le masina hojik 13 by 7 gi mong da akhoi lakpa taragadi hojik laiba base lak taragadi shock doi se naga sing da yam shock ni haibu sima naga sing jo ko khangba ma changi akhoi loima khangmi na bam changi na tabida ngasai haiba sense delimitation tawda solo ka doi se mogi sidni fu khak laiba se tagi da na ba maitai sing na tawbune na sando ko legadi madu sando ning de ai tare masi maitai sing na or laiba kudimon na lauri ba se manipur gi laiba akhoi yellow mi sing mayam sing sigi mai gi structure do kai da na ba gi da tawbuni haiba sigi trust mai khoi laimi na ba ma changi sisima mai sing na hajaro matung da ngasai akhoi na ngasai ngasigi representation gi port ama sapase asengmadi masi BJP gi oina salira government gi oina salira haibasi gyan ta da program lei cabinet su famdre ado saliba ngasai gi case rasi MLA na te ko ado leiba Falguni si sapam ni sikanda sapam Ragumani ado ibom ja makhoi si government da yaw nati formally moi si MLA ni ado government gi representative sa kai da deputy minister ani lairi ado su ai khoi gi singdagi leiba constituency ka ba leire ado ga khoi gi minister manga sigi manung da minister na lead tawraga chapagi value sama leyeba adugi posu oideba adu masina tai senga sa yamna serious oidaba yamna concern oidaba podamani deputy minister na lead tawre natra home minister lead tawre chief minister lead tawre haida di madugi value sama leyne mam chief minister ga home minister ngangna bugi waduga MLA maga home minister ngangna bugi wagi kenna bam su leyeba sisima government yam serious oideba duma tai ani subada leyeba se moina political party mo khoina khatang ngamaro haigana political party mayam gi oiba mifam ma ko all political party gi kaura chanabi ma le me ma matamda adu handaki BJP na lito lenga sina all political party gi mitmem je pura thupsan gre moina kaim leitre mamdi makhoi na phau shaling bagi akhoi Modi da natra Amit Shah da akhoi na ngami na uning bagi posna all political party gi culture sima leitre haji ko busu leitre handaki leiba lenga sina amuka ko gi na tai mamang da di ko di hai ko adu handaki ena sigi matang da all political party gi ko di kai no hai bi sima I thamningi adu ga ahum se wada ngasai ya marui point da ngasai ka samnung ken da MLA gi matang na phajadaba wahi haidi mo insensitive oiba khara panel anina habirabni ai so oiba mo kha thamningi si matang sida ngasai aidi independent ni na tagana akhoi BJP timda yaudongni yengudongni haibase yamna masi yam insensitive oiba aduga responsibility longing daba mayam ta yawe haibase yawning ba aduga amuksu thadog aidi BJP nati namsu uning ba adu power to the BJP manung to dum lening ba haibagi miyam da ngasai kai haita yamna vested interest ki mong da wafam ni haina si nisikanda gi pose lowi aduga masi gi pose high statement se ka samnungi praja sina kasu nungai bu oiroeba ngasi akoina lamda koina sada yengwa tamda ngasi hawu mara ki apun ba ima pai bi gi lupker mayam ima mayam pulaga hawu mara ta saliba mayam sina laud nang si chakno adu tawguno akoi gi leiba sense manipur kan na gi lauriba elang la kai da leiba mi mayam amala thoga lauriba aduga tonga ba hawu mara ta dei ka samthong da ya ganoda law adu da na masi mapam da sigi second gi area da lakuma tamda aibon akoina lakwa da koi media gi ni panel lakune harga khama ga wari salan ga laise acho movement amaka gi sentiment amaka leiba do madu even sri nisikanta na
माई कैसामनो की प्रजा नत्र मियाम सिबुसु मियाम की बहुत सिलग सलीने माई विजिट तो सिमना की कैसामनो की सब नतेबा अद मियाम की ओइबो सेंटिमेंट दुसु वाना वायलेट तौरे सेंटिमेंट खंगना तौद्रे कैसामनो की ओइनसु तौद्रे हाइबना लौई अदुगा सुमाइना मोता अखोगी फॉर्म रिजोल्यूशन अमा लौनबगी ममी दुसु हंदक तादे अद गवर्नमेंट की लेबो ऑफिशियल सिंगना मसी तौबम थोई अथु मतमदा मोइ लेहौरिबो सिंगसे फमिनरा कांदा मदुगी वारे मियाम की वाइफ तार कांदा कैबिनेट डिसीजन सिंग लौरा कांदा मदुगी पोतुदा तौबम थोई हाइबसिमा थमनिंगी अदुगा मखोई होम मिनिस्टर ना लेबा एनी प्रोटेस्ट तौबा कांदा छात्र सिंगदा इमा सिंगदा मखोइना असन फोर्स तौरिबसे मसी तौगनु हाइबसे मसी होम मिनिस्टर सु मसी की मतांगदा हाइबम थोएना खली अदुगा लोले लोले ना ngसागी ख्वाइदगी मरु ओइबा पोसे हजिक लेबा अखोई लेबा पोसे लान गी फिल्म मनुंग सेइसदा हजिकी फिल्म से सेंसस तौबसे सुया यादे तौबम ठोकते अदुगा मसी की नमफुदा तौखि तारगदी अखोई की लेबा डेमोग्राफिक इन्वेस्टमेंट पोसे थोखिदोइनी अखोइदा सिस्टमेटिक ओइरा कदोइनी हाइब पोसी लेबनिना इवन अखोइना एनआरसी तौनी हारसु अमुसु गवर्नमेंटना रूल अमा थोइन खलसेबा एनआरसी की पोसे हौरनी प्रोसेस तौरनी अपडेट तौरनी हारगसु फ्री मूवमेंट लेतना कमाइन तौदोइनोबा द मेन ओइबा अखोइ कोर इशूदी मणिपुर से कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स ओइरागा पुलिस मयाम सिंगे मफम मफम द सत यादना लेबा रूल ऑफ लॉ लेट्रिबसे एनआरसी तौनबगी प्रोसेस तौरसु मागी सिस्टमेटिक दो स्टेट तकदाइ सतोइनो हाइबा अदुना एनआरसी बु तौरसु सेंसस बु तौरसु मेन ओइनबदी मणिपुर से रूल ऑफ लॉ लानमम संगी नॉर्मल से लानमम संगी कॉन्स्टिट्यूशन मेंडेट लानमम संगी फ्री मूवमेंट लानमम संगी अदुगा अमाउंट दसु चीफ मिनिस्टर न कोइना चलगा मयाम चलगा मफम द चल उलिसे एनआरसी तौबी सेंसस तौबी याननबगी मेसेज अमा पीब्रा हाइना खलकबो यावरेबा ए मणिपुर से नॉर्मल ओइरे अदु ओइरे सरकार दा दिल्ली दा हारगा आइ नॉर्मल ओइलबनी अन दिल्ली की सेंसस तौरी पोसे काहेंदना बाइदना नॉर्मलाइज तौरे हाइबा पुतो उन्ननबगी दंग सप बिजिल हाइना लौबुसु यायबा अदना कयुंबा कनावम लाइक करी मणिपुर ग कोर इशू जे कमदौन पीस लाखदगे हाइतागदी नंबर 1 दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट गवर्नमेंट ना कुकी लालोबु सिंगसे पैसा पीरगा तोलो पीरगा इवन मखोइ जे प्रोटेक्शन पीरगा सस्पेंशन ऑपरेशन नमादा ngathो थमिबसे मसी लोशलो मतुंगदा खुलाई पाइबा मणिपुर खुआइयेन खनबा नत्रगा मणिपुर की इंटरेस्ट की मायक लेबा खुदिमक सिंगसे मखोइ डिसआर्म तौनबा संगी डिसआर्म तौ मतुंगदा मिशन प्रजा सिंग नुंगसिरकनी डिसआर्म तौद्रबा मोइना अदुम इलेक्शन दसु अमदसु लोइनमक कंट्रोल तौरगा ngasi नार्को टेररिज्म की पुपी प्लांटेशन हेन हेंगलैसेसु सु लापदगिनी ngasi तमना मी मैम अमख नेपाली मैम होंदोख्रिबा मैतै मैम होंदोख्रिबा मैम से समना हाब द सुवाइ से कसुनाते मस अखोई फिजिकल डोमिनेशन अमा अखोई मणिपुर की मफम खुदिमक्ता लेनबगी पोनी अदो ख्वाइदगी डेंजर वे से अखोइना खंगमिनगदोइसे कुकी सिंगी सिगी पोता कस्टमरी ओइना मोइना हाइबा अखोई की कुकी सिप्टन ना लेबसे मसिमा मुथपा मसंगी मसिमा मुथत्रगदी साई की अयाम कुकी सिंगी पोर्ट खुदिमक विलेज खुदिमक्ता लम खुदिमक्ता लोइमक डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता तासलपगी पोर अम लई थांना उखुलदा तांखुलना ताबै वानी इम्फाल ताबो वानी उखुल तांखुल सिंगी अतोप डिस्ट्रिक्ट तादेबा अदना अखोई की लेबा कम्युनिटी सिंग से रोंगमई ओइगरा मरिंग ओइगरा लेयु मैम सिंग जे माई मागी डिस्ट्रिक्ट ताब नतना अखोई लोइमक संदोगा ताबगी सिस्टम से लेते अदुगा कुकी गिदी थादौगिदी मफम खुदिमक्ता मोइ सिप्टेनशिप सिना चल होगा खुन तासलपगी पोर अम लेबनिना सिप्टेनशिप सिमा मुथटपा मचंगी न्यू कुकी ट्राइब से मुथटपा मचंगी मयाम सिंग से एडमिनिस्ट्रेशन तौकदौनी हाइबा सिम हाइनिंगे अदुगा मयाम अमरोय पॉइंट अमना हाइबा पोसे सिविल सोसाइटी ना केना लॉ रिपोर्ट सिंग से नेशनल पार्टी के खतन नतना हाउसिंग मणिपुर दा रीजनल पार्टी दा मयाम कन हाइसि मयाम पार्टी अब एक्स वाई जेड अदु न थोइबे सिंग से मोइ मयाम सिंग सिजु पुलप पुंजलका ना करी तौसिगे एनआरसी सेंसस के लाबनिना कमाइना फमिनसिगे हाइबगी अदुगी कोल अमसु लाफम थोइना खले मदु लाकता तागदी आइदर एमपीपी ओइगेरा द डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट ओइगेरा पीपीपी ओइगेरा लेबम रीजन पार्टी मयाम सिजु लेबा नुसिदबने न मियाम हायरको मतमदा मखोइना पंसाइबल लेरोय हाइबसिमजु हाइनिंगी अदुना मदुगी मथक्ता यामना मोइ ओइनवना अखोइना ngasi स्पोर्ट्समैन मैमना हंदक मीराबाईना अखोई मेडल फंगेना प्राइम मिनिस्टर गा अखोई केक अखोई असापोट इनबगी मतंग दोइदा आइना हाइजनिंगबदी अखोई मीराबाई ताबीरगसु अम ताबीरगसु होय मणिपुर की होगसु मया पाइबी खतना होगदब्राबा सि मीराबाईना प्राइम मिनिस्टर उनिनै मरतुदा सर आइना के मेडल दी पोरे लेबा की याजना दी पोरे अदु मेडल से नवंद पिछल मगे आई मणिपुर से वारे फ्री मूवमेंट चनालु अखोई सेंसस तबो यारोय से महामदी हाइबी यादब्राबा
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯏꯕ ꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ एम्प्लॉयꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ एम्प्लॉयꯤꯅꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯇꯥ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ हाइरिबा मासे पृथ्वीदा मसक खंगबनेबा अदो मा गोल्ड मेडल फंगेदना मा थबा अमसु तौरेदना सानरुबदना मरम ओइरगा होय याम एप्रिशिएटेड तौनिंगी अदुबु मान चीफ मिनिस्टर ना हाना ओजा बिरेने अपॉइंटमेंट लौबदा उनबा फंगद्रबा नरेंद्र मोदी दो माना उनरिंगाइदुदा मा हाइरम बयाएबा अदो मा हाइदिदो कइगिनो कांदा मादो गवर्नमेंट की ड्रेस हेट खरेबा होय अदुदुना हाइदबनेबा अदुदा आय कवन हाइजोगे से आइना हाइजनिंग सिसु ngसागी मीराबाई ओइरसु अमो ओइरसु मखोय म्याम सिंगसे मखोय मेडल फंगद्रिङैदा मोइना मियाम ओइद्रिङैदा मियामना पैसा खाइरगा लंबीदा लैकाइदा कैरगा पैसा खाइरगा मोइ सिंगसे प्लेयर ओइनखिबनेबा कोना मोइना मेडल फंगेन तोलब सागिबै वानी अदु प्राइम मिनिस्टर गा अमगा उनबा मतमदा आइखोयगी मियामसे वारे आइखोयगी सेंसस की तौसिसु यादे आइसु ओइबनिना होय आई सिटीजन मोइना लेबाकी मिंगसति पोरे तौगदबो आइखोयगी क्वेश्चन लगा मैतैना लांथोकपा यादर लेबसे सार आई यानिंगदे मेडल जे हदोमे हायदि उसिलोइद्राबो मोइना खोइबु अदुनिदा अदुदा नतरंगसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैम सिंगसु आइजरगेबा अखोइदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय निना तौदा यादे हायबा अदु तोलब हेंगतबगी स्ट्राइक मैम थेंगनग्रेबा आइगी तोलब 5 पे कमीशन 6 पे कमीशन हदोक्तबदा सीज वार स्ट्राइक तवे हायबदो सेंसस की मतंग इसराजु पुलप मानरगा सीसे अखोइ लेबाके बे इंटरेस्ट ने अखोइ एम्प्लॉयज मैम दु मीटिंग तौरगा सेक्रेटरी की मीटिंग तौरगा सिगी पोसिमदे अखोइ यानिंगदे हायबदा थम लौथोकबा यारो हायबा मोइगी दवना थम लौथोकबा मतन मियामना नोइ थोको लौथोकबा याम लेपदबदो एम्प्लॉयज अखोदी एम्प्लॉय नि प्लेयर सु अखोदी प्लेयर नि अदुनि मया बाइबी सिंगसि मखोय खतना लेबाक तौगदौरा मखोय खतना सही चागदौरा सागा सिंगदना तौगदौरा हाइबसि वहंगसे लैबिबा ताबिरिबा खुदिमना रेस्पोंसिबिलिटी लैना मसिदि लेबाक के इशूनी पुलिस कमांडो सिजु मखोय नोमै काप्त्रिङैदा आइना काप्त्रिबा पोसे आइगी इचासिंगना आइगी लैबा इमा इबेन सिंगनि सि तौबो यादे हाइना खनमम थोय हायबा मोय मसागिसु यावरिनि हाबिदा नकोबिदा हेक्टा आइ तो फगबनिना आइदि हेक्टा लोय तौरनि हाइबगी वखलोनसे मसी आइ तौहन जनिंगदे ताबिरिबसिंग लेरगसु मसीगी पोसे पुलप लेमिनरगदे अखोय माइ पाकनी अदु इहौसिसु आइ अफबो ओइनेना माइ थमजनि ओके थैंक यू वेरी मच ओजा